shayeni izandla sihalaliseni indawo yakithi umzimbu ake sishayeni izandla Sukani majodia sayingene laphana iClassical Ayas Radio ngikhamba naye ke laphana umfuka ngwadla umfuka ngwadla classic mfowethu kunjani mfowanoba ngiyaphila mfowethu nazo ke mfowethu sangena kamnandi isikhathi sethu sokuqala ukusebenza ke lesi mfowethu classic angazi nobulale kahle yini angidale kahle mfowethu kodwa singawenza wonke amaphutha eClassic sibulisane so2 asihlalanga so2 la ngoba sithanda sihlaliswe yilabantu ekumele sibasengele izingoma ezimnandi abamameli mfowethu wasiphakamisa izandla siziphakamisele phezulu njenganaye uthobani ngambele umbhemo wayenza umgqomeni ucabanga siphakamisa izandla phezulu njengocabashe nathi sibulise kakhulu lapha kubalaleli kugogo omkhulu nabo bonke sisi nobhuti ingane zakhona bafowethu so nonke siyanamukela ngisho even nalabo bake majele asibakhiphela ngecaleni njengesifo seHIV yane asibonge mfowethu ngwadla mzimkhulu washbang homeboys besho kamnandi bethi ewe mfowethu ngwadla asike siqhubeke nohlelo lwethu laphayana mameli bethu sike sibalandele sona ingoma zika Cothoza mfowethu yebo mfowethu sike sibalandele yona laphana abafana bokuthula emateksini bashayeli celani badlale ingoma zabo nabagibeli ukuze basithande emateksini bodriver celani badlale ingoma zabo nabagibeli ukuze basithande webongani mfoka mthethwa cela ubadlalele ingoma zabo badlalele abagibeli ukuze basithande wethanju semfana omncane cela ubadlalele uye emhlangeleni badlalele abagibeli ukuze basithande wejubjub umfana omncane cela ubadlalele nawe badlalele abagibeli ukuze basithande webongani mfoka mthethwa cela ubadlalele mawuye badlalele abagibeli ukuze basithande wemateksini bodriver celani badlalele ingoma zabo badlalele
sebastande wemateksini bo driver cela nibadlalela mawolo ayiwe cela nibadlalela magibelo ku Sebastian awuyacela masifike wolonga kini sonke nangefosho sonke nangefosho jabula kanande sibeka senza mawolo lompelejana nabaya amana sibathenga yacela masifike wolonga kini sonke nangefosho sonke nangefosho jabula kanande. Oh majoda abafana bokuthula besho kamnandi bethi cela nisidlalele Hawu manje ingoma ezimnandi bayekeleni bekumele basibize bathi awe class ngifokano bacela nisidlalele lo ngoma. Oh majoda imizuzu ke laphana i6 lishayile laphana ihora lethu ihora elinomona linomusa ngaphezulu majoda uyena u6 u5 u6 ekseni besalele abantu abanye behleli ke abawulalelayo lo mculo wethu isicathamiya ingoma ebusuku mfowethu umculo wamanono lo classic umculo wamanono lo classic ongadingi instruments eziningi man uvele nje ukhiphe iphimbo lakho siyakhumbuza kubo bonke nalaba abafuna ukuduma nalaba abafuna ukwaziwa abanekhono la kucula lona umculo awudingi ngoma instrument amaningi uvele nje ukhiphe iphimbo lakho nihlangane nibe igroup kuphuma ulozolo lwento ubambana nje mfowethu nihloniphane nje phuma into eyi1 hawu madoda asike siqhubeke nohlelo lwethu laphayana angishaqeka uleminyanga abamnyama sebebulalana ngobuzena ngobuhlanga kodwa ma-Afrika senikhohliwe yini kodwa isifika namthwalo lezo ezanephutha iswe nokhokho benu manje kubangwa yini ukubulawa kwamaZulu lapha e-Afrika senikhohlwe nayikuthi sanqotshwa ngokufana saphinda futhi saqhelazwa ngokufana manje senzeni na thina Zulu senzeni na manje senzeni na thina Zulu senzeni na thina Zulu senzeni na Oh madoda African music bombas besho kamnandi bethi senzeni na asibonge kakhulu la kweAfrican
African Money Music Bombers njengasowushilo mfowethu classic lana ngiyaxolisa ukuhlupha mfowethu kunezimemezelo engizibonayo lana kuthiwa sibingelele kumphakathi nengoma kunengoma competition ka2020 ezobe ilapha Terrasfontein Stadium eThekwini ngomhla ka21 kuMashi lengoma iyoqala ngelokhuzana ngelona ke ihora lesishaka lombili which is u9 ukuya ekseni ukuya lapha ku Fonta Mbama kuzobe kungenwa mahala ke lapha into zamahala kumnandi ke phela ke classic ziyathandwa bayathanda ukungena mahala abantu kuzobe kungenwa mahala ke lapha ke kule competition kanti ke imikhakha ezobe khona la kule ngoma competition ingoma yesikhuze umzansi ingoma yentombi ingoma yensizwa ushemen indlamu lo mncintiswano wona ke uzobe ungaphansi kohlelo lwePlayhouse Durban abaphathi bohlelo ke kuzobe kuyilaba abalandelayo uzobe ke lapha ke siphethwe uyena ke uZimbili Biyela uma uzimephi ngiyaxolisa abalaleli uzimephi Biyela noJoy Mbewana kuthiwa ke ayibonane khona ungasali woza nawe ngaphambi kokuthi ngikunike unazo la izimemezelo ezikhona la kuwena classic ewe mfoka ngwadla kodwa manje na asike siye emarket mfoka ngwadla okay siye emarket mina ngilishamana ngapona indodakazi yakho isona Sisa amandla ukuvikela indodakazi yakho wena ayete wena wenhlobo omhlaba kuyosala lapha ngiyokunika kusenhlizweni ngoba kungunaphaka mfoka ngwadla masibuya laphana emarket sidedela abantu ingoma ezimnandi zikaCothoza mfowethu ngaphambi kokuthi sidedele classic phela abalaleli kumele basifonele izingcingweni zethu ngicela ukushiya nje inamba mfowethu okay balaleli ngiyazi niyafuna ukukhuluma nathi niyafuna ukukhuluma nabasakazi benu nibathanda kakhulu phela siyathandeka makufika thina angazi ke ngalaba sebephumile angazi ngalaba abalandela kodwa kusala ngiyazi ukuthi thina siyathandwa classic akunjalo sabathandiweyo thina mfoka ngwadla ya inombolo esingakhuluma kuyona nesixhumana ngayo ithi 07123 45 678 07123 45 678 iyona number esingatholana kuyona leyo classic uthi kwenzakalani ngala kulelo desika mfoka ngwadla ngithi hayi angiqhubeke ngengoma wayibize classic mawethu osezulwini sikenlokuthola lapha emhlabeni mama wethu osezulwini intando yakho Uzibele
awusukani majoda Mpumalanga White Beds laphayana bethi mayenziwe intando yakho usake emhlabeni yasho yayositha Mpumalanga asikholweni bantu sisala emhlabeni vele phela umuntu kumele alisebenzele namhlanje ikusasa lakhe ngoba ngomhla wokugcina umuntu yobe sekhetha isayidi ngwangwaza uhamba oguqulwa ngale uye kwaThixo ngale ngiphethe imic la ngibona kunabantu abakhona lapha efasteleni ngisengicabanga nokuyobulisa ngevuthi baba sivakashele ngani sanibona amadoda lapha efasteleni okay mfowangwahla ngithola laphana bamameli imiphumela imidlalo yesonto elidlulile kanti kuthiwa masiqhubeka laphana nansi imiphumela yomdlalo wesonto elidlulile obuseYMCA besibulalana lapha mfowangwahla phela mina ngilibele ukuya elokhuzeni phesheya kungiphuthelwe mfowangwahla besibuya lapha awucabange bengiye phesheya kanti kuthiwa laphayana koswenga unumber 5 kube nguyena uSiphiwe Ndlovu unumber 4 kwaba uyena uAyanda Mjoli unumber 3 kwaba uyena uEdward Makhathini unumber 2 kwaba uyena uMdelwa Khanyile kanti laphana odle wona umhlanganiso unumber 1 uyena umlungisi Khomo siyambongela umfoka Khomo sithi akaqhubeke nokuzimisela ngendlela azimisele ngayo uhlele ezophumelela na kanjani nalabo abanye abangalahli ithemba abazimisele nabo mhlambe ngashe bamdlule nayo Khomo kanti ke kosingaye emaqenjini kaCothoza kosingaye unumber 5 laphana kube yiyona indedelo unumber 4 kwaba yiyona iRoyal Messengers unumber 3 kwaba yiyona iZulu Messengers hayibo unumber 2 kwaba yiyona iPMP Poly Danger Boys unumber 1 kwaba iUnited Brothers mfowethu bokuzimiselwe lapha ngiyabona ukuthi bekunzima kanti abafana abancane bayazimisela iyona iUnited Brothers le bezimisele wena mfowangwadla futhi hayi bokubuya lapha basukuma ngemva njengebhala unumber 1 ayibe uDeserve kanti kuthiwa obekhipha zona lezimemezelo uyena ubaba uMashesha umfoka Mdletshe madoda ewe mfowangwadla qhubeke siqhubeke nezingoma zethu sasivelele njena osivele iwe babo ngakade sasivelele sivelele ngoba kade sasivelele njena osivele iwe babo ngakade sasivelele sinamapati kule jiyawo sinamapati Baba Bam osivele iololo ngakade sasivele shwele ngiyasisa ngalomhlaba shwele ngiyasisa madoda lomhlaba ningengane so baba lomhlaba ngiyasisa lomhlaba kukhuni ngiyazisa kaneka ma ngiyawunona so baba lomhlaba ubesho lomfane bhuqa ehleka ethi zinziswa zakithi makaya siyajabula ukuyibona ngisaphila ibisho lensizwa ibuye ihleka kumnandi ukholelwana kushamahlale endlini kazithi zobinde sibone pinjena wekufa ulinungu lanani henqeba onyana Nagis, Bushum, Kamba, Ubesha lomfane buqa, ehleka, ethi, zinziswa zakithi eyisejabula ukubona ngisaphila. Ibisha lensizwa, ibuqa, ihleka.
Oh madoda nongoma thulubheke besho kamnandi belethila phana sivelelwe mfowethu kwadla bathini ngalapho mngane lana hayi lamadoda avelelwe ayavelelwe ngempela ngendlela akhala ngayo ngalana ngibona izincingo kuphela zikhala angazi noba ngingaphendula yini mngane kuneyakhala uproducer wethu uThayi kade zikhala asike sibambe nangomnye wabo umbamba ndoda ubanjiwe usocingweni sawubona bo sanibona madoda yebo kunjani mfowethu khona njani hayi nathi siyaphila mfowethu siyaphila nani nazo hayi madoda hayi nginimamela hayi niyayenza into yenu hayi niyacothoza babana hayi umsebenzi wethu lo kasi nani la wafethu ngisendleleni nje ngiyadrive la ngikhona nawe awuyadrive le ndoda emsebenzini wafethu ngihamba nani hayi qhube kanjalo nje madoda sibonke hayi awudrayive ndoda awudrayive driver le ndoda ithi yadrayiva oh ngathi engathi ingadriver kamnandi le ndoda hayi yadrayiva mfowethu kwadla asiqhubeke sibadonsele zona ingoma sibadonsele isingoma mnganami soloko sinibamba nje kancane kancane la ezincingweni bafowethu ningapheli imonde Umale hena kwaxolo thina Umale hena kwaxolo thina Umale hena kwaxolo thina kodwa kaya letona XL lile kwaxolo kaya lethu XL lile kwaxolo la spuma khona awu la spuma khona ngempela wemfo amalish sisila abantu bekulu kumnandi zwenda kithi Umale hena kwaxolo thina Umale hena kwaxolo thina Umale hena kwaxolo thina kodwa kaya letona XL lile kwaxolo kaya lethu XL lile kwaxolo la spuma khona awu la spuma khona ngempela wemfo kamalish sisila abantu bekulu kumnandi zwenda kithi Oh madoda xolo homeboys besho kamnandi bethi siphuma le kwaxolo 10 minutes imizuzu esele laphana ukuba gabanxe lona ihora elinomona awu madoda emsakazweni iclassical ayasa radio masiqhubeka nohlelo lwethu laphana mfowethu angeke lande yena iZulu Messengers eziholwa uyena laphana umfoka usikhumbuzo iZulu Messengers sike sive ukuthi ithini iZulu Messengers mfowethu zonke izifo esikhona ezweni lethu zenzeka ngawe mali
Zulu Messenger siyesiholwa nguyena uMavura esho kamnandi bethu ungambulala umshisa umgqibe kodwa ezulwini umthole kulindile okusalayo umuntu lona angeke phela uvele ubulale njengazo uthi uzibulalela imbovane into engenanto kazi lo muntu liyakhuluma mfowethu liyakhuluma mfowethu asibambe isincingo usohlelweni iClassical IAS radio station Bukhoma sikubambile sawubona baba kunjani mfowethu Sikhona ninjani nina hayi nathi sikhona mfowethu uzanane la Classical IAS music radio station madoda hayi music wenu uyashaya madoda uyashaya phela bona nje manje ngidlalele nje lenkabi iqhikiza lebhanje madoda umavulu sikhumbuzo madoda awuze hayi inkezo bebe madoda awusabonga seyithokozela iradio madoda siyabonga mfowethu uyadlala umavula akuvaliwe mfowethu asibonge baba mfowangwadla siyaphuma manje classic sekufike lesikhathi somona asethembe laba balandelayo bazoliphatha iradio ngalendlela esiyiphethe ngayo mfowethu kodwa ke mfowethu emva kwalohlelo oluzongena manje siyabuya futhi siyabuya mfowangwadla hayi ke kuhle ke mangaba kusayithina ba mameli siphuma ngayo laphana iphongolo home train Sisiwe
Indawo yakithi unzimkhulu